Yami banhua zoaya, ya sumusotede, baso wawatede ami, bawe ambai fena keriso malkandre. Mau bai ami fefu, ya hobu. Ya fau kami lo balangi. Datau buah de dah wangun dahasi Yehova. Datau musoi de dah baba malua sam fasu mangeta kelo balangita. Tasuno ia manuna ita moroi babuku zinuna. Numero 20 afitu ayat sara badua. Yehova wa abelegu. Datau noge dah bawaria wesa babawa hasambua kelobalangi posisi ozato. No obulo ita badae badai lobalangi ama babadai nononia Yesu Keriso babadai kehan yamuni. Fangori fida habadai Yehova sino membai banua siawa abodana. Haniha kegu bazorugo, banak kegu ndauge balehadia ia zumasido bagulidana. Alaka alana sigu ba alaka ariri dedegu. Wewe dedegu lo balangi ba urakagu irugi sila itu. Haleluya. Yesu Keriso onholo balangi mani amoni Sindrunduhu bamasuno bamafulakami daima. Meno linda aga fau masima sitebai masulani. Tehe te fakau bamatendra uga yawa barefa. Enha atulan da aga kenama. No etaga bango ayah. Fangai lasi bafange bohosi. Enha aurinda aga. Haka sida dau kema mesambala lema ila mafalua zisahi nala ya uga. Berda be kema batua bafa abela moroi bazorugo. Enha atolha mafalua ngawala zisahi bagulidana andre. Fau kema ba abela anda aga hama bawa malua halewa. Fango masia, bahalawa fangatula bagulidana andre, bere Yesu Keriso so ayaya aga. Sauri basi fau kenama bawa matera awagi hani amuni yaduhu moda dauzato. Manuna ita moroi babuku zinuna numero 3 ayat 2 masuno Yehowa.
Fomaso taromalilo balangi amabuulali si fafana. Morhoi bazura 2 Mose faza 2 ayat 20 atelu irugi 25. Baarha maifu furi bamate razo miserai. Bamangarang-harang rahono Gisraeli bahalewa sabe ande mu ira-ira to bahali terongo balowalangi we aura bawange faa ya ira bahalewa sabe ande. Bai fondondongo bangarang-harang ande lo walangi bai tere lo walangi wawu usali ande kenia kenda Abraham ho Isaaki Yakobo. Bai hinehegen rahono Gisraeli lo walangi bai hakesi tede ira. Manuna ita moroi babuku zinuna numero 3 a 20 a efa ayat sara. He Yesu rohongo we augu. Ya ami ira talifusa na tauha lehoreda batalimo ita basiduhul badededa na tombaka horeda bale fara ia bano satule ia faefa heda hore andre I hauge ita awe wa iheta fefuzil atula andre dama ita fenalo walangi si fao fangidengide baba ngombaha ohoreda mozizio zato mangandre ita hehelo walangi sebuah faomasi bafondege ni amoni amahema bakezo aya ya aga Yesu Keriso mau guna sibai ba hari-hari dedemha baba omasima ia dae banomoma andre meiga mangalulu tana fendahau ba mafabu wa asese elungunda aga babanere lala satula mau bakal kheu alawendra aga babolo amakoitama itaria malahawan ra uge bama abe dedema babangohono gei lalama samesa le omasiga na ya uge zamater ya aga Efa khema hore flawa andre fadu dedema wale omasindra uge na mate ni hasebwa hore Hizai omasindra uge na ifalalini gera erania ena isendra wa auri berda le alawan ra aga mai tanefenau baba mangandre fangefa baba ngawale baba daoma bafolawama ya uge Helo balangi, hakesi dedeu khema, berenono Yesu Keriso so aya ya aga. Efa khema horema, ena etola mafalalini gera erama, bamasendra bangorifi. Ya terara dedema berembuala fangefa hore andre kheu, bakenono Yesu Keriso, hiaduhu. Manuna ita moroi babuku zinuna numero 2 at 30 ayat sara u ilawan ho faomasi. Hewa te
taihai ge golalewamba simane lavuo abehoreu simane sau. Tema fulia khegu mena u orifin rauga. Lakhami khlowalangi siawa. Muda daw sa to. Fombaso taromalhilo walangi, amabuula lisi bohou, moroi bazura 2 Korintho fazafele 2 ayat fitu irugi fulung. Baena abai fai hawan rao, bani faele andre khegu, mehno ebua bano mutarua khegu zuzuma banesi malaika zatana. Ena iguhu indra o fabai fayawan dra odo. Bano medhelu mangandredo khezo aiha ena aheta ia khegu. Bano iwa khegu. Ya abana kheu wa ebua dedegu kheu a oisa soba abele andre khegu bawale abele. Andre wa abele o masido bawale abele do andre usunon dra o. Ena abele khegu we abele keriso andre. Andre o masinda o wale abele bafa makau bafa afeke bafa lohi bafa atosasa na bere keriso. Na samba fa abele nda o abena abele do. Ya aho zamondodongo taromalilo walangi basame ebadede. Ia dae tebe dagi dete babolho he fasembata da lagi. Tau samuzhai ge wame he fasembata si fafenha basi manegei si mendrua awe zimedelo. Pembanuhan ya keriso si fau ibadah more badomo tola lafa ema fasembata basken barcode si soba monitor mazuila transfer barkening BNI 46 BNKP Jemaah Jakarta. Basi ofena ua data fondondrongo li lo walangi me imane. Mi ofenai wangaluhi banua lo walangi andre awa wa atule de andre kenia batebe enenene dania kemida fefo. Gasa-gasa wa me esumange fasembata kelo walangi anuna ita moroi babuku zinuna 250 awalu ayat tisara irugi eva no oyam bualau hegu. Hanu, hanu, auridu, fa abelu.
musik saja. Data fasau fasembatada Andre Fenalowalangi musisio itafefu. Manuna ita morhoi babuku zinuna numero 2 ngotu aene ngafulu asara ayatisara 2 baene ya ezumange. Tahono gededa mangando ita. Ma onda sindau ge amal walangi siso baju rugo baju manefa ahulubong. Ma anda sahwagele khu amma bualama fa umasima bakhema. Eregen orduge inda agabana hia ande baju manefa ahulubong yama. Bayada ama iraban wa mano obulo bana hia ande. Bano lafa sau fa sembatara tanu fenau ama. Bama anda khu ma fa hu fa sembatara ande ama. Ba suloni khera ama he balala ba aurira babu ngambatera balala halura balala ni baya dangara ama simana gi ama matu badanga genonima sama tere balala bong guna fasbataan di ama ya uga fahu ira ama be khera wa tua wa owa wadede ena la guna fasbataan de so guna babangi bolo babangi bua tema bagulidana sauha gele badai lo walangi ama babadi joyes keriso manganda daga yadu Muda daw sa to. Data fog da bawa mondrondrongo fanunho lowalangi boroi ba formasi lingkungan 2.
Data famaana de wa mandronrongo taro malilo balangi. Manunay tamoroy babuko zinuda numero 8 a fabulu asiwa ayatis harabadua. Hede kema heso aya. Ya iroroge de demi ave gera erami fauhahau de adre kelobalangi. Sabelum roi ba gera era ni hafefu. Ba keriso Yesu mangando ita. Obwa de dema ba omasime sino amalaga kema Yehova. Regenova saunda aga banahia ni amoni bazima adre. Omasiga mau dane-dane daro malime Yehova. Enau sitobali fangabele no soma gasa-gasa bekolima bagulidano andre. Maande aine khema Yehova. Onahia dedema moroi bawa abele ge hameni amoni. Fifumba ame sino orudu banomome. Bahesi so banahia zamesana. Enau ya uge zamahobu siotarai ge hameni amoni. Simana ge genonime so aya. Enau fofa abele siotarai ge hameni amoni. Enau daromalime andre. Tola tefa ema bambanuau ni hakeriso si faudu bazoma sinda uge. Fefu wabele gafeha, wabele zogamigami. Sedana mama bukaisi era-era de dema bazima adre. Ma fofano da badai zoai ga Yesu keriso. Me faduhu da dema lenah yara banahya ande. Wahau da dema so aya o masiga ma fodorongo daro malime ande. Ya duhu. Amaina ba talifusa ni o masia badai zoaita Yesu keriso. Taromalilo balangi si tobali berehuhuo sebua bazima adre. Tehale ia moroi bazura Nehemia fazalima. Ngabua sisara ofeta zi feledelu. Nehemia fazalima ngabua sisara ofeta zi feledelu. Imane taromali lo walangi. Ba mangare-ngare si baini hasato. Abe bo omora. Ba iwara ande ni ha Yehuda. So zangumae ironoma matua. Ba ironoma alabe. Ba mabe egade. Dramu faigi kema bahe. Ena emangan da aga. Ba enae auriga. Ba sogei zangumae nowima
bakabu nagu khema, ba omoma, ba mabee gade. Bandamu faigi khema wahe, balofo ande. Basogei zangumaa no mabee gade mbenuama, ave kabunagu khema, baba malali kefe, emema beo bazalawa. Bayae, bahewa aeno foma ira mbotoma, moto dali fusema andre, ave bano foma ira ndaonoma ndaonora, bamululu zui sabuyu, ndaonoma matua, fabaya ironoma alabe, noasa tobali sabuyu nonoma alabe esa, banote bai matimba da meno asate ni habe zochem benuama, ave kabu nagu khema. Bamofenu si bai nda ome urongo wangarengarera, ave ni wa era ande. Ba uera era tedegu, ba utegu zalawa basatua umane khera. Hadia sange buah hare ami, nami bee ni falali banabemi. Ba ulau walu kata sebuah bakhera ande. Ba umane khera, ya aga banomu heli dali fuseda ni hayehuda ande. Sinomu amawa bani habaero, dege ni sendama lala, baya ami, basamawa talifu semina i ami, ena ote amawa ira kheda, balehedehedera, tebai la tema ligu. Bauane sila sehi bolaumi ande, hadia tenga sangata ufi lo balangida ami ena bani laumi ande, berebango aya ni habairo andre ududa. Baya o baira talifu segu, ba ono matua andre khegu, ba no mabee ni falali kheraganaa bafahe, ba alaka letasugi zugi leda andre. Maaka ande mifuli khera benuara bakabunagu, khera bakabu zai ba omora, babui saemi sugi, mibe eni falali khera, anaa bafahe ba agu bafaniha. Balamane mafuli, balesa ema sugi ira, ma o zomasi nda uge, ba ufakauni gere, ba ubee bahelu ira, wala o ni wa egu. Bawa no toge barugu badotogu ba umane, ia imane lo balangi banimba dozi sifalimo, bani fabu ura ande, ia mutimba ira ba omora, babazi sokhera, bani anotoge ira simanegei, balazi le sisaai. Balamane ni hasato, fefu yaduhu, balasuno Yehova, bala o da no mege sato. Irugi da romali lo balangi. Salam Bapak Ibu. Salam. Ada sukacita? Fadu da dema ama ina ba talifuse. Fe amoida tanefena lo balangi ba zima adre. Ba sifau fa omuso dede. Hewa aina oya noro dededa. Noro gera erada, tetapi fadu da dema fena lo balangi oi somuso dede ita bazima andre. Amaina ba talifuse fatua le utohuge ba maema taromali lo balangi hewa aina ato zangila ba sifaluha khema, tetapi medaa silang layan pendeta seresor favulu alima ba moguna ufa ema perkenalan singkat. Ia da teigu noveria harefa ba menomo ngambate fele walu bawa si fulu dania fele lima fake nomo ngambate nda aga
Toinonoma ama ina Felicia Zebua. Ba daufa khema drauno. Ba ya aga ama ina batalifuse melayani ba BNKP Jemaat Cilengsi. Ba bawasi 2 Gaidania. Ba genap 5 fahe melayani da aga ba jemaat BNKP Cilengsi. Ba berbau masih lo balangi batola obulo ita bazimauhe adre ba tefataron da aga baba maema taromali ba BNKP Jakarta ba faduda dema ama ina ba talifuse da tau muso-musoi edededa ba data falua zomasi lo balangi ena otola iroroge ba aurida eroma Ule handegeda zitobali perkenalan singkat moroi khema ba sitobali tuho moroi ba daromali lo balangi ba zima adre ya ia da ifo dorongo lo balangi fefu ngare-ngare dededa ifo dorongo lo balangi fefu ngare-ngare dededa ama ina batalifuse ni omasia badai zaita Yesu Keriso badaromali lo balangi Andre aboto badadeda salua ya ia da fangarengare hadia da ama ina batalifuse me inete da alua mbawa lofo alua wangarengare balesoguna eroma bani basoda badaroma lilo balangi adre oila amawa danera ofeta badronora alawe ironora matua balabe esabuyu ama ina batalifuse ena esozo guna eroma ni abani badu. Jadi ta ila ama ina hewisa ba makao, hewisa ba ngare-ngare salua me inete razo Nehemia Andre. Bahadia ba alua da ya ia da bere me inete da sololohesi si sofaka samater baba mareta hadia ni faluara hababo timbun harato soguna khera eroma lebadadera ni hasinumana lebadadera ni hasangare-ngare irege hadia zalua lauguna efefu zoguna bani hasinumana ba masyarakat banyak aboto badadeda ama ina batalifuse ya ia da iraunora alawe balabe egade ba urifera tanera kabura kabunagura balabe egade maafef tatu situasi si maneda ama ina batalifuse lenasani tereda bagi noto adre lesalua zimaneda hewa aina itaria so tetapi lenasa sampai lagaden raunora nga utera di sabu-sabua fongabata tobali sabuyu bahadia zalua ama ina batalifusa ni omasia badai zaita Yesu Keriso aboto badadeda badaromalilo walangi Andre Nehemia ihale-halewania bada ena tefa dauno Gizraeli moroi babango sabuyu lahadi ofenai babanga isoguna khania samesa tetapi ifaigi hewisa lala ena enrono banuania faluka ba omuso dede ama ina batalifusa
Aboto badededa badaro malilo walangi adre. Wafefu ngare-ngare dede dono gizara eli. Ba ifolala drege ba abelenia. Ibenuhi ngabale zoguna ama ina batalifuse. Dia tidak mencari keuntungan, tetapi mengupayakan supaya rakyatnya, masyarakatnya bisa terlepas dari perbudakan. Jadi irege aboto badededa badaro malilo walangi adre ama ina batalifuse, ibee peraturan ena nanosa fitu fahe lau sabuyu ira, balabe kebebasan hera bada ena letobali sabuyun raunora baso hera wa omuso dede. Amaina batalifusen yo masio bada izoeta Yesu keriso salwa adre asese alua bagino todaa. Na taosisi amaina batalifusa bazi dua fahe sinonumale me alua COVID-19 bata rongo-rongo erosabua desa biasanya lawaso bantuan. Basi seta ila beremea ita hasifatebu ba dane verato adre. Patambayo moda horiso mobil rasono mora bagafenu mobil ra bantuano megelo labe bani hasinumana sa. La data bosa awalnya la fatenge nda ina nula ba perumahan Sitorega la fatenge bezifulu berhaina ina iso yomo la data. Tapi tabase-base ofeta teluwawa onebawa biasanya jangka teluwawa la serra bantuan ofeta ya da masih ada. Lah di mana ofeta-feta ama ina batalifus. Bataila-ila sab ke pengurus nola faoli ba mobil ra biasanya ada me fena me dua fake silale berasi fulu-fulu kilo ba biasanya so inromi bada dan minyak dan masker biasanya. Si manegay ama ina batalifus sama teresebua. Aboto badededa, adia zalua kheda ba negara adre, meobi, ifa ema baberita, imane gaya hidup Polri meresahkan masyarakat banyak. Maaf naso aparat pada, tidak semua. Jadi dalam hal da'a ama ina batalifuse aboto badededa bagi nete ada yotarai mefena ofeta bagi nete da'a niha sama lua si mane da'a masih sosomane nasa. Bafadu dedema heda ba jemaat adre leteser rada amin. Hadiah nyofenai eda pelayanan Bapak Ibu. Hadiah nyofenai eda ya ia da fefu goi-goi sinola fataro kheda heba pelayanan heba BNKP sitola tafalua semampu da ni faluada ba pelayanan. Jadi ama ina batalifusen yo masio badai zaita Yesu keriso Nehemia sebagai pemimpin pada saat itu notobali ia duma-duma sisehi bagotalua nonombanuania. Yang pertama, menjadi pemimpin yang rela berkorban demi membela hak-hak orang miskin. Dan iohefena lobalangi wahada zamatere bagulidane andre halobalangi baba malua somasi lobalangi. Fadu dedegu ama ina batalifuse oya lalahalewen ya amalaga lobalangi heda zamusana ita. Ba oya gei hobu-hobu ni amalaga lobalangi heda heba lalahaleweda ba usahada
Bahaleun rau noda, babada ifarou da taromali lo walangi adre, ena tau guna da baba ngomusoi tede nabeta. Hadia da ama ina so da oya gefenia, oya nomonia, oya haratonia, tapi na laandre khenia bantuan bandono sinumana, maba pembangunan gereja, baimane dania ai. Bau feta labasir dania defi, badani dania mana dua fahe telu fahe, bale mana alua niwaen da amada ina danomege. Badia tobali hovu-hovu da bagota lua zatosa basoda ama ina batalifusa haoneke ba mareta-reta kemana. Na soma ifuzi fasala ba pelayanan ba narafe mendominasi ia. Ba ofeta ba bobotole dan yang bagosali ba leoroma ia soda ia sofeke ia ba yalu alasan tanebe nomo ia pelayanan ba jemaat tanebe nomo ia ba gereja tanebe dan lain-lain sebagainya. Na inata hari Minggu nola sura denia ba pelayanan ba benato hari ia. Tapi na le hadis itu nia bologo dedeu he ne bawa teramo roba porusia leme ia ba gosali. Ya. Jadi ifasugi badadada taromalilo walangi adre, kepemimpinan Nehemia benar-benar menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan gereja persekutuan dan juga di dalam setiap perkumpulan pada saat sekarang ini. Berposisi Yeremia menetede arah kagefagele ira sebagai gubernur dan juga menjadi hamba Tuhan, ya. Me inete me fena ba daromalia mabula sibohou sangayaleo bagosali ba ifatergei ba ambanua. Tobali ia sololohesi sebuah bambanua. Yang kedua Bapak Ibu, di dalam firman Tuhan ini dikatakan kerelaan untuk berkorban demi kepentingan orang lain terkadang sulit ditemukan saat sekarang ini. Tapi faduhda dagu ya ita samati sino obulo bazima adre, bahegi banua lo walangi si sobanomo letesenda zimaneda aboto badededa ba pelayanan ba jemaat Jakarta ande khususnya ACC so kegiatan ACC mufalua rafe dan le lafatou de alara jemaat Jakarta bangawale lala halewe naso halewe sebuah nifalua kheda baresor efabulu alima. Jadi oroma gei wasiaa jemaat Jakarta andre. Atonda satuada si so banahya andre si tobali tohdanga lowalahi. Berikutnya amaina batalifusa niomasia badai zaita Yesu keriso. Ifaduhu akheda. Enaa si tobali sololohesi sebagai pemimpin dimanapun kita berada benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan. Ama ina batalifuse atau gibagino te andre la ogna jabatanra lamane bisa saluran berkat Tuhan tetapi babang ogna ya ia dania itaria horifakoli. So dania bantuan me bazilalo me alua gempa bumi so bantuan ba BRR hauga erosabua keluarga me neto dae sekitar 50 juta satu kakak. Tetapi itaria babang gunae ba realisasi ba lapangan aga hori matonga.
Sosogi bantuan meina tada bagus sali. Memasa ada satu ada mantan Bapak Sekum banahya adre. Ba terrealisasi ba itaria babangoguna ya iya balapangan aga hori matong. Jadi ifasugi badadada taromalilo balangi adre. Sebagai seorang pemimpin kita benar-benar menjadi saluran berkat Tuhan. Jadi hezodana soguna bazato, hezoguna banomolo balangi, lauguna sesuai dengan prosedur yang ada. Bedania abena irugi banua gahori matonga saai ba to bali weaniha ama ina batalifus. Fadu dedego ama ina batalifus badaromali lo balangi adre. Noi fasugi sibai badededa ena si tefaudu bagalatia faza 2 imane foma mi onoro norodede na bemi banomi goroisa keriso andre. Baboto badedegu na bapelayanan ke dabaresoro fabla 5 nahori tersusun rapi. Ezo bagian lansia, ezo bagian komisi diakonia, korempa, komisi perempuan, komisi bapak, semua sudah mengambil bagian sesuai dengan peraturan yang ada. Dan aboto badedema sebagai jemaat induk jemaat BNKP Jakarta Andre no tertata dengan baik. Dan apa yang sudah ada hendaknya ditingkatkan sehingga jemaat BNKP Jakarta secara khusus menjadi saluran berkat Tuhan di resor 45 dan sekitarnya. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, si tobali ni tane badede kheda bazima adre, tehale moroi bazura Yeremia faza telu ngafla telu ayati telu, imane bada angare filinda ba utema liu, ba uombaha zebua, si tebai aboto badedeniha si le erai rongo. Endongalida maafefu, angare filinda ba utema liu, ba uombaha zebua, si tebai aboto badedeniha si le erai rongo. Ya foma itolo italo balangi bada romalinia andre, datalau mangando. Ya walau balangi manda sauhagele halewe daromali mesino faima khema bazima adre. Manetona dedema ena hameni amoni zama sugi badedema halewe daromali me adre bongima bangawale lala halewe ma bani faluama basimana gay ba pelayanan maza mesana. Ena no te bato ge nonime bama ema taromalime, babai te bato ge hamoni amoni siede hede badadema, irege tola mafalua halau daromalime andre bongi ma badai lo balangi ama badai Yesu babade ge hano mangandren ra aga, yaduhu manuna ita no mafodorongoliu. Musizio itafefu. Tafauge lida baba maduhu famati diha Kristo. Endro ngalida. Ya om hamati kelowalangi ama sila ambe fabele.
Sombay banua siawa abadana. Ya o mamhati ke Yesu Kristo soaya ya ita. Ono lobalangi sia samesta. Nitet mani na niya Maria kegeha niya monia. Ono no alabhe iya. No manalge hukuya barembawa fondrio filato. No te ferefa iya. Mate balako. No ma iya bambanua ni hato. No mauso iha moroi banghai zimate. Meno irugi telungaluo. No manahai iya. Mai bazurugo. Dumadao bagambele lo balangi amha sila amha fabele. Yo tarhai dae mangabuli iya dania. Bawangu huku ni hasauri awe zinomate. Ya o mamhati kegehan ya moni bau fati asambua banuan ya moni fefu ni hakeriso fa au hesa ni han ya moni ba fange fa hor ba femho somboto zimate ba fa auri sila itu ya duhu moda dahau zato data fauga dada bawa mondondongo fanuno lowalangi morhoi ba pemuda faomasi lingkungan 2.
Ihada data fondondongo angombak hata membanua niha keriso moroi ba majelis. Badai Majelis BNKP Jemaat Jakarta, ma'owa yami fefu ya ahowo. Ya soba wate de ita we amai bawa sumangeta ke zoaya ma ke ande, terateran datalifu sema, save namai bagosali ande, abo datalifu sema si soba nomo jamesana. Ni denada, baba ngondasida, baba wanunoda lo walangi bazima ke ande, ya tobali de la hovu-hovu bafangaroba matida ke zoaya. Kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Pendeta Noveria Harefa STH. Selamat melayani. Hari ini semoga pelayanan semakin diberkati. Sangai halewa Baminggu dola telu bawasifulu 2000 dolar rua ibadah kreatif yang dilayani oleh Korempa Huhu Sebua Pendeta Leli Serjalin Harefa STH sangai agende Dev Mendova Lini Oguna Bahasa Indonesia. Komisi Bapak Mufuli Mubakae Watefalua Kebaktian Padang dan Kebersamaan Keluarga Nifalua Komisi Bapak Bang Luo 1 20 Asiwa Bawasifulu 2022 Beji Siwa Oveta Beji Velewi Tuib Nahia Wiladatika Cibubur Tuho Tando Tanggung dalam rongrongan. Samai Hage Taromali, Pendeta Inyoman Bagus STH. Mutatena fefu jamesana mongambate komisi bapa ena etola fau ita bawa malua lala halu ande. Sila nasa site surat tei batola musofu bamu fasura edei bando tondoto zo halewe ba komisi bapa. Komisi Perempuan Mufuli Mubakae kegiatan Komisi Perempuan babidang didaskalya ya ia dae pelaksanaan kegiatan seminar atau penyuluhan kesehatan tentang kanker serviks dan pemeriksaan pasmir di Nifalua Mahe Ade Luo Migu Feleone Bawasifulu 2000 dolar rua Aifa te asiwai ibadah. Mutatena fefu ba komisi perempuan sedena fau balala halu ande ena tefasura dei bawa malua famareso papsmir sila faoya telunga fuluniha biaya pamareso papsmir faebua 200.000 rupiah ena ero samusaniha naso zo ambeta bano Baano fula balala halewa ni falua ande tola musofu keraso halewa ina reize bua atau ina inori barubo. Komisi Lansia Mubakae sekolah bangande Komisi Lansia tefalua baluo zumaha dulawalu bawasifulu 2000 dolar rua bezi feleonewib secara virtual. Sebagai sangai angerenua Pendeta Adi Eli Laia STH mutatena fefu noto Komisi Lansia siterotede befau bazikola bangado ande angombakata ande no salahi zura bogaoni. Komisi Ibadah dan Evangelisasi Mubakae wa mufalua latihan zikola vanune orudua BNKP Jemaat Jakarta Bangaluo Rabu Feleziwa Bawasifulu 2000 dolar rua
beji feleziwa telunga fuluwip profeta te asiwai beruang nahia ruang ibadah mutatena fefu keda ama ina doto zifau bazikola wanune orudua ade ena tabe gina teda baba malua ya iya angombakata ande banosalahi zura vogauni lingkungan telu mo baka zikola bangade lingkungan telu ba ucapan syukur ni falua bang ngambate ama ina jenika lase balu hari 1 dolar rua bawasi fulu 2000 dolar rua beji fele 5 wib sangai angerenua pendeta adi elila iya STH mutatena BPMJ bafefu doto lingkungan telu si terotede wefau bazikola bangadu ande angombakata ande bano salahi zura vogauni lingkungan ene mo baka zikola bangade lingkungan ene tefalua babo ngambate ama inadiko jai baluo hari Sabtu dolar rua bawasi fulu 2000 dolar rua bezi fulu wib mutatena fefu doto lingkungan ene si terotede wefau bazikola bangadu ade angombakata no salahi zura vogauni rencana kerja dan anggaran komisi tahun 2023 mufuli mo bakae ba komisi wa ahate te asiwai program pelayanan BNKP Jemaat Jakarta Devi 2000 dolar rua ada berdae mutetena bandoto komisi enae mu berege wa maane lala halewe bandevi 2000 dolar telu informasi silang layan pendeta seresor 45 BNKP mufuli mo bakae waluo maeke ade migu fele ene bawasi fulu 2000 dolar rua pendeta jemaat wangai halewe ba BNKP Jemaat Bandung Barat resor 45 ba pendeta fungsional mangai halewe ba BNKP Jemaat Surabaya resor 45 yaitu lo balangi ba wangai lala halewe baya tobali dela howo pemberkatan pernikahan angombakata simendua mangande ita salahi datalifu seda sedena mamesindo fongambate sibohou onomatua yudio angetulas sona jarozi libu anggota jemaat BNKP Marturia Bekasi resor 45 ono alawe Clara Febriani anggota jemaat lingkungan 2 BNKP Jemaat Jakarta resor 45 Nifalua Bangaluo 1 dolar rua bosifulu 2000 dolar rua bejifulu wib ba gereja BNKP Jemaat Jakarta resor 45 sidang majelis jemaat BNKP Jakarta mufuli mubakae wa mufalua walukata doto majelis jemaat BNKP Jakarta Nifalua baluo minggu dolar telu bosifulu 2000 dolar rua beji velen 2 wib secara tatap muka baruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta fefu noto majelis jemaat Fauma BPP bautusan warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta tekauni wefau ba persidangan ande angombakata ande bano salahi surabogauni Bawa sembata yutarai tanggal fitu bos sifulu irugi vele bos sifulu 2000 dolar rua total penerimaan vele 7 juta otu asiwabla 6.000 siwangau tu rupiah dan total pengeluaran vele 1 juta walungau tu afabla 8.000 telungau tu 52.000 rupiah
dan saldo akhir kas per 14 Oktober 2022 faibua otu a 50 juta evangautu afitunga fula 2.000 siwangautu asyubla telu rupiah. Badai Majelis Jemaat BNKP Jakarta maade sohagele keratalifusa sino mama ema sumange fasembata ya sitedo mau masih lowalangi keratalifusa maafefu bahalewe baba ngombak baba wongambato. Amplop persembahan notehenaiga baba baduha gosali bakar tuyuran bulanan basekretariat. Sanderetede lua batumbu ioroi tanggal fulu irugi fele enem bosi fulu $2.000 faato dola ufaniha ya hobu banderetede lua batumbu ya ifahobu ami lobalangi ni basu si roma eke tola tafagi bawarta dan yande irugi da warta sawagelo ya hobu. Amaina ba talifusa ni omasia ba dejo aita Yesu Keriso da tasiwai kheda kebaktian minggu bazima khe adre manuna ita buku zinuna dua ngotu a fabla walu ngabua sisara ofeta zidua na faunda uga khegu Yesu. Da mangando ita mande sauhagele waibua wa masime sino amalaga khema bangaluoni amoni bazima khe ande Yehova nororoge nosoma botoma abededema notola malulu sumangeu bazima khe andre mana tadang dedema soaya enau fabele ge hameni amoni zila faroi rei khema sondoroge fa aurima babangi ila eluaha daro malimo ande ba tora babango rifage ya ia baba aurima seroma mau etana fenau fefu banuau ni hakeriso sino obulo baba nuno baba mola khemi teime eso aya ya uga zama hobu ya ira maafefu balala halewera banga bale usaha banga bale gohita de babong ambate bae badronora maafefu na ya uga zama hobu amoroi baba belege hameni amoni bae famale hobu meso aya ena geile mamalo ira baba mati baba nuno teime ba sorugo yawa damao he tanafenau so aya salahin banuau ni akeriso si so baba ngare banga wale weke baba ato sasa ya uga gais zamai gia ira so aya banga wale weke so ba motora etufa tangau kambele baba madehe
ba sifaluha ba tosasa bawa auri bazoguna bongi ma Fulala keras so aya moroi baba aha ke dedeu. Ena bai famale male hobo me baba aurira. Irage bada ge tola la suno bala fola kemi dei me basurgo yawa. Mangandaga gei selain datali fusema sanere tede luoba atumbu. So aya ya uga manen sama hobu. Babo ngabate. Bandra ono baheba lala halewa baheba zekola. Ena fahobu fefu mbanu amaso aya. Fahobu masa depanra. Ena bada gitola la suno bala foka la kemi dei me. Bala anda sauhagele tanah fenau. Mangana daga salah hinda enonime so aya sangai halewa bai sabua jemaat adre. Yotarai ba ketua BPMJ dan keluarga, anggota BPMJ, seluruh majelis jemaat, Bapak Pendeta jemaat dan keluarga, Ibu Pendeta fungsional dan keluarga, Bafifu ngasih komisi si sobat jemaat adre, ai fahobu so aya, obeba nau gele, faabele babangai halaweme. Fofatu atua siotarai ge hameni amoni ena ge lefarei ndauga khera sondorogo basi lefarei. Simananda inonime sinomei melayani ba Surabaya baheba Bandung Timur, ba Bandung Barat. So aya fahobu fanera bahe fangabulira ba jemaat adre. Ena obabua dedera ave ngabatera ave sabuah jemaat. Baba malua, baba no huga pelayanan bai sabuah jemaat BNKP Jakarta ande. Mangande naga guys so aya ba tomosa pembangunan jemaat BNKP Jakarta andre. So aya ya uga zama hobu komisi pembangunan ba tera-teramba nua mesi terotede baba me eva sebatara. Sulani sisaki keras so aya ba tera-tera obe sumber hobu-hobu menasa lalu inda satu ama si sobai sabuah jemaat areba hegei zi kenal ya ira di luar jemaat andre ya uga mana obe hobu-hobu moroi baba ahak dedeu si mana gaya malo balangima maohe tanefenau Fifu wasembata sino maobuloi bazi mauke adre. Baina ya uga sae zama hobu balia fasembata somuhua. Basulani sisaki badangan banuau sino mame fasembata andre. Ena ege so aya tolala fuli latsuno balanda sauhagele tanah fenau. Mengandaga salahin doton-doto zendenia baresor fabula 5. Simanegei basinode BNKP, BPHMS BNKP fahobu maafefu. Beba bele babangai lala halewe sino tanda saiga zamesana. Mengandaga gei salai zamater ba provinsi DKI Jakarta ande. Simanegei zamater bahulo dan niha. Ena ya uga mana sama hobu beba mater si sehi moroi baba belege hamoni amoni. Si mana gei manganda daga salahi zama ter si sager soi Indonesia adreso aya. Obe kema bawa hal dede. Bangawale ba abu dede bangar-ngar ba bangaluis soguna ba ziginote andre. Ena ya uga na bema. Ba tera-tera ba zama ter ba zisambua soi Indonesia andre. Beba tua-tua siotarai ge hamoni amoni. Manganda aga salai zilo ama silo ina. So aya gofu ezo soira bazima ke adre. Si so baba anumana. Be ege hobu-hobu mas so aya roroga ira moroi baba ahak dedeme. Aboto ba dedema oya zile fodu bazoma sinda uga ni faluama. Baina e fada bamboto ma banosoma. Fabeito bali baba anian rema tanefenau. Yai gangan rewa de demande so aya. Dama ohe ia fenau ba fena nono Yesu keriso endo ngalida. Ea makhema si soba zorugo.
Ya te amoni ede. Ya tobali banuau fefuniha. Ya iterezo sindauga. Ula simane bazorugo ya simanoge bagulidan. Masir gima ke be mama ke ande. Bai fa ke mahorema. Simane fange fa masala bai sala bakema. Babayo endaga babanandaiga. Bai fa uga bazila sehi. Meia uga zamater banuau. Baso ke fa abele. Abela kemi rugi bazila aitu. Ia duhu. Miang abuli si fa hau dede. Ia tobali ami sama duhu keriso. Basanau ele baba sendata bahor. Basarote de baba netena fa auri sila aitu. Bamitema howu-howu lobalangi. Ya mufabu ami lobalangi ya muroroga ami. Ya mufohaga mbabani akhemi. Ya muebua ededeni akhemi. Ya mufalemba herani akhemi. Baya mubeba hahau dede khemi fefu. Yo tarai dae irugi bagamo sua gete dane andre. Ya duhu. Manuna ita bangawale banandaigo. Kita saat teduh sejenak. Yahov fef.